la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir Jesús. Eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. 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 Gloria a Dios. Este himno es muy hermoso porque confronta nuestro corazón. Se dirige este himno hacia nuestro corazón. Es de manera muy personal cada uno de los que estamos aquí al ir leyendo la letra, ¿verdad? En algunos, la respuesta de cada pregunta es, sí, claro, yo soy limpio. Pero tal vez en alguno dice, ay, no sé, creo que yo no soy tan limpio. Así, blanco como la nieve, híjole, creo que por ahí ha de haber algunas manchas, ¿verdad? Entonces, si fuera así, no es problema. El que no estemos limpios, ese no es problema. El problema sería no aceptar la solución. Es igual que si tuviéramos una enfermedad, pero ese no es, si hubiera cura, si hubiera remedio para esa enfermedad, la enfermedad no sería el problema. El problema sería que no se quiere tomar la medicina, ¿verdad? Ese sería el problema. Entonces, si acaso entre nosotros hubiera alguien que todavía tiene dudas sobre su salvación, o todavía dice, yo sí tengo mancha en mi corazón, yo sí tengo pecado, ese no es problema. Ustedes hoy escuchando la palabra en la Biblia está la solución. Amén. Bueno, vamos a cantar otra alabanza, vamos a cantar una preciosa alabanza que se llama Tú dejaste tu trono y corona por mí. Es la historia de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros. Amén. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y en establo te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinden al verbo olor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh
Amén. Hay un versículo en la Biblia, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, es el Señor Jesucristo en la vida de cada uno de nosotros, de una de otra manera, ha tocado la puerta de nuestro corazón. Porque Él quiere entrar, porque Él quiere ser el Señor de nuestra vida, porque Él quiere bendecirnos, porque Él quiere dirigir nuestros pasos, ya que nosotros no sabemos manejar muy bien, que digamos, ¿verdad? ¿O sí sabemos manejar muy bien nuestra vida? La familia, matrimonio, los hijos, el trabajo, la salud. Necesitamos quien nos guíe, ¿no es así? Por eso Él dice, vengo, toco la puerta. Es necesario que nosotros abramos el corazón. La puerta de nuestro corazón esté abierta, esté dispuesta a aceptar la palabra de nuestro Padre Dios. Amén. Vamos a cantar otra alabanza más y también queremos escuchar que ustedes canten, porque cantan bonito pero cantan despacito. Entonces ahí hay un botón que dice volumen, le tienen que subir, ¿sale? Le sube al 8 o al 9, ¿sale? Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Lo puedo sentir en este mismo instante, lo puedo sentir muy cerca de mi corazón. Te puede ayudar en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes sentir. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír,
cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Queremos seguir alabando a nuestro Señor, ¿verdad? No se escuchó. ¿Queremos seguir alabando a nuestro Señor? Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor y pues nos sentimos muy gozosos en esta noche porque la alabanza proviene del agradecimiento de cómo nuestro Señor dejó su trono, dejó el cielo. ¿Se imaginan cómo es el cielo? Tan hermoso. Y Él dejó ese lugar para venir a esta tierra, para tomar el lugar de cada uno de nosotros y cargar nuestro pecado y clavarlo en esa cruz. Y derramó toda su sangre para el perdón de nuestros pecados y nuestro corazón quedó limpio delante de Dios, blanco como la nieve, así dice la palabra, ¿no? Ahora podemos entrar confiadamente al reino de Dios como hijos suyos. Amén. Quitó el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Nuestras enfermedades Él llevó, ciertamente sufrió nuestro dolor. Quitó el pecado del mundo, el Cordero de Dios. Nuestras enfermedades Él llevó, ciertamente sufrió nuestro dolor. Por el pecado molido fue, dañado fue. Por su amor, por la redención, herido fue, flagelado fue. Por su amor, el castigo de nuestra paz fue llevado sobre él. Por la llaga, su llaga que él sufrió. Todos fuimos sanados, fuimos curados. Por el pecado molido fue, plañado fue. Por su amor, por la redención, herido fue, flagelado fue. Por su amor, el castigo de
Bueno, es una bendición el que nosotros estemos aquí, porque nadie está aquí por su propia voluntad. Hay un versículo en la Biblia que dice, nadie viene a mí si mi Padre no se lo permite, si no le fuere dado de mi Padre. Quiere decir que fue el mismo Dios quien nos trajo en este lugar. Por otra circunstancia, por simple que parezca, yo vine por una invitación. No es así, vino porque Dios le trajo aquí. Amén. Bueno, vamos a cantar esta alabanza y vamos a alabar a Dios. Esta alabanza tiene mucho que ver con el tema que se estuvo compartiendo la noche de ayer, que es el tema de la mujer adúltera. Esta alabanza se llama Ni yo te condeno. Vamos a cantar. Encontraron a ti en pleno acto de rebelión. Nadie de ti nunca tuvo compasión. Y tu maldad te llevó tan lejos que no pudiste huir. Pero mi amor te alcanzó, te trajo hacia mí. De rodillas humillada yo te vi. ¿Quién dirá la primera piedra sobre ti? Poco a poco el pecado se exhibió, pero la gracia fue, ni yo te condeno, ya no tengas miedo, levanta tu cabeza y mira al cielo. Los que te acusaban no pueden herirte, pues con mi sangre vine a redimirte. Y con su dedo escribió, inclinado en tierra vi, un nuevo pacto que me
pues con mi sangre vine a redimirte. Ni yo te condeno, ya no tengas miedo. Levanta tu cabeza y mira al cielo. Mira al cielo. Mira al cielo. Gloria a Dios. Sí, muchas gracias. Muy fuerte aplauso, sí, una vez más para nuestro coro. La verdad, ellos vinieron desde México, sí, con todo su corazón, alabando, sí. Ahora también, como vamos a tener el momento más importante. Ahora con corazón abierto, ¿están felices? ¿Sí? Con corazón abierto escucharemos la palabra. Sí, voy a presentar en esta noche al doctor en Teología y Educación, Pastor Pablo Chin. Él es director general de la Misión Buenas Nuevas y presidente del Congreso de Líderes Cristianos en México, Centroamérica y el Caribe. También profesor del Gunios con Teología. ¿Sí? Con fuertes aplausos vamos a recibir al Pastor Pablo Chin. Sumach'isi kachun tukuypaq, bendisisqa kaychis. Manchay k'acha chay alabanzaqa sumaq takirinku. Kunan ch'isi masq'arisunchis San Juan librota pusaq t'aqapi. San Juan pusat agapi uchillanimanta pacha chunka iskayni uchillaninka mañawirisaq. Jesús ka Olivos orqoman cerca q'ayantin sut'iyaytataq temploman Jesús kutiriqtin llaqtanmanta maychika runas qallaykurqanku Jesústa tiyaykukuspa chay runasman yachachiyta qallarirqa. Hinapi laymanta yachachiqkuna fariseos ima payman pusamurqanku kuchichakuypi taripasqa warmita. Chawpinkupi sayaykuspata Jesús manerqanku. Yachachiq Señor kay warmita kuchichakusaqta taripayku. Moisespa layninpitaq kamachiwayku kay hina warmista rumiswan ch'anqaykuspa wañuchinaykuta. Qari imaninkitaq nispa. Chayta nerqanku imaynatachus Jesús kutichinanta yachayta munaspa. Chayman hina payta ch'ataykunankupaq Jesús rik'umuykuspa pampapi dedowan qelqayta qallarirqa. Anchatapuni runas payta tapuqtinkutaq sayaykuspa paykunaman nerqa. Mayqincha qankunamanta mana huchayuq kankichaq chay kaq ñawpaqta kay warmita ch'anqaykuchun nispa. Chayta nitawan watiqmanta k'umuykuspa pampapi qelqallarqapuni. Runastaq chayta uyarispa uqmanta lluqsipurqanku. Machu runasmanta qallarispa waynaspi tukukuspa. Jesús sapallan qhipakurqa hinallataq chaypi kasharqa chay warmipis. Chanta Jesús k'umuykusqanmanta sayarispa warmita nerqa maytaq chay runasri manachu mayqinpis huchachasunki nispa. Warmitaq nerqa mana pipis Señor nispa. Jesústa payman nerqa ñuqapis manallataq huchachaykichu. Kunanqa zipuy amata uqtawan huchallikunkichu nispa. Jesús mana chay kuchichakuq warmita huchacharqachu. Israelpi uq warmi adultera kaspa chay Deuteronomio librupi iskay chunka iskayniyuqpi chaypi kamachinasmanta parlasan chaypi adulteromanta churasqa kasan. Payqa kasaspa qusayuq kaspa adulteran chayqa chaypi uqchatulla tiyan chaypi rumiwan ch'anqaspa wañuchinanku karqa. Chayqa Moisespa leynin karqa. Hinamanta Jerusalempi uq warmi kuchichakusaspa taripasqa kasqa
chantapis paita Jesús pañawpaqman apasqanku. Chaypi escribas fariseos van ima aparqanku nispa. Chayqa Moisés leynin karqa. Chay Moisés leynin apasqa Jesús, Señor Jesús pañawpaqman. Chaypi nerqanku. Yachachiq Señor, Moisés nerqa kay hina warmista rumiwan ch'anqaspa wañuchinata kan imatataq ninki nispa nerqanku. Chay pacha chay runasqa Moiséspa sutin chay sutiqa manchay hatun manchay llasa suti karqa. Moiséspa sutinqa tukuy runas sombreronta qhichukuspa kumuykunanku karqa. Moisés nin kay warmista rumiwan ch'anqaychis nispa. Kan imatataq ninkiri? Imata kaman karqari? Pichus manchay hatun atiniyuq karqa Moisés. Moiséspa leyninpita kamachiwayku kay hina warmista rumiwan ch'anqaykuspa wañuchinaykuta qari ima ninkitaq nispa. Pero Señor Jesucristo nisqanta uyarispa chay runasqa pichus qankunamanta mana huchayuq kayqa chay ñawpaqta chay rumiwan ch'anqaykuchun nispa. Chay fariseos saduceos mana hayk'achayta t'ukurisqankuchu uyariyta, mana paykuna suyarqankuchu chayta uyariyta. Paykuna niqta kay watuypiqa iskaylla kutichimunan karqa ari mana. Pero Señor Jesucristo sutinmanta 15 kaq nilluq simurqa. Kanman karqa ari, kanman karqa mana. Pero payqa nerqa pichus qankunamanta mana huchayuq kayqa rumiwan ch'anqaykuychis nispa nerqa. Jesusqa yacharqa Moiséspa leyninta. Paypis chay leywanqa allin kasarqa, pero paypata condicionen karqa. Pichus qankunamanta mana huchayuq kay ch'anqaykuychis nispa nerqa. Pero chayta uyarispa paykuna manchay chiqa kaspa hinarqanku leywan, pero paykunaqa runata wañuchinanku kamachu ñuqa chiqanchu kani nispa paykuna ninakurqanku sunqunku khumpi. Paykunachus chiqankankuman karqa tukuy ima kamachinaspi. Paykunachus chiqata funt'ayatinkuman karqa mana ima pesoan conciencianpi paykuna ch'anqaykuyatinkuman karqa. Pero imana karqa Jesucristo parlayninman, Jesucristo nisqaman picha mana huchayuq kay ch'anqaykuychis nispa nerqanku. Paykuna ma funt'ayatirqankuchu tukuy kamachinasta Diosmanta ch'isi imaynatachu nerqani. Chay yupana kamachinasmantaqa suqta pachaq chunka kinsayuq kamachinas. Jesucristomanta pachak kunankama judíos, religiosos, ortodoxos hinata nisanku. Chay suqta pachaq chunka kinsayuq kamachinas chaypiqa chunka kamachinaslla chay alta rumispi qillqasqa kasanku. Wakinkunata Moisés uyarirqa chay Teuco librupi qillqasqa kasan. Suqta pachaq chunka kinsayuq kamachinas kasan. Pero mayqanta kashan condición pactupaq. Sapa p'unchay kawsaynikipi tukuy kamachinasta funt'anayki tiyan nispa. Chantapis waqaychanayki tiyan, chantapis ruwanayki tiyan nispa. Chay kaq bendecesqa kanqa nispa. Mana hayk'aq Dios nirqachu wakinkunallataqa, mana hayk'aq nirqachu pisillata, mana chayqa tukuy kamachinasta nirqa. Tukuy sapa p'unchay kawsaynikipi nirqa funt'anankuta. Kay condición makayta mana alcanzayatirqankuchu, mataripayatirqankuchu, runasqa mataripayatirqachu. Pita chayta funt'ayatin mari tukuy kamachinasta. Sapa p'unchay kawsayninpi funt'anankurqa matikurqachu.
Chantapis paykuna mana adulterankumanchu karqa charayku chay warmita apamurqanku. Hinapis aychanchispi tiyan ashka miembros tukuy imaymana tiyan cuerponchispi. Familiapi askha wawas tiyan. Vecino chenqan wawayta chayqa paypata qallarin paypata kamuq ch'ampa wawaynaqta ñuqawan ñuqa payta niman qansuna ama wawaywan qanqa metekuychu nispa wiraquchi imatas ruwasaq nispa q'ayantin iskay kaq wawaywanñataq ch'ampankama kinsa kaq wawaywan ñuqapaqa kikillan primogenituywan payqa maqanakun chay iskay kaqwan kinsa kaqwan kikillantataq pichis mana chay kamachinata funt'an chayqa mana akin tukuy kamachinasta pero Jesus narqa ama codiciaychu ama adulterankichu ama falso testimoniota qonkichu nispa mana adulteranki chayqa uqllata p'akinki chay tukuy lay p'akikun chay condición lay patakasan Jesucristo chayta nerqa pichus qankunamanta mana huchayuq kaqqa ch'anqaychis sumiwan nispa pero paykuna mana adulterarqankuchu pero conciencianpi chaypi tumpasqas kasarqanku paykunaqa cuentakunanku karqa Diosman ñuqaqa mana adulteranichu chay chunka kamachinasmanta ma codiciankichu nin askha kutita ñuqa munani imatapis ama falso testimonio qonkichu nin ama rimaykachankichu ama falso testimonio qonkichu nin uqniykipa nin hayk'akutita qhipanmanta masiypaq parlani ni ima chayqa kasqanta ima kanpis chaypi kashan chay falso testimonio qoy ñuqachus munayman wañuchiyta kay warmi huchachakuyuqta ñuqa ñawpaqta sino ñuqa wañuchikunay tiyan sunquyta qhawarispa hinamanta paykuna sapa uqmanta lluqsipurqanku chaypi funt'akur Jesus nerqa paykunata wañuchiychis nispa pero mana karqachu ni uqllapis wañuchayqa chay kuchichakuq warmita nerqa maypita kasanku qankunata huchachaqri nispa chay warmiqa psicológicamente mana allinchu kasarqa chay pichus wañuypi kasaspa chay warmiqa mana allinchu kasarqa payqa tukuy parlasqankuta uyarirqa kanpis pero hinapis ma qhawariyarqachu imachu kasqanta Jesus payta qhawarispa nerqa maypita kasanku huchachasuqkunari nispa china payqa k'umusqa kasarqa chaymanta umanta uqharispa pay qhawarirqa muyuyninpi mana pipis karqachu ni mayqin niuq discípulo Moisés pata mana pipis payta imata ruwayatirqachu chay sumista paykuna aparqanku chaypi montonasqa kasarqanku muyuykusarqa warmiman mana entienday payatirqachu imata mana entienday atinichu nispa chay warmi qhawakurqa mana pipis kanchu señor nispa nerqa ni mayqin payta huchachayta atirqankuchu Jesus payta qhawarispa nerqa ni ñuqapis manallataq huchachaykichu kunanqa zipi amata uqtawan huchallikuychu nispa kunan llimpuña kanki nispa pay chaypi nerqa propósito chay perdonmanta mana payqa mana allinpi kawsananpaqchu hinapis payta huchasninta pampacharqa Jesucristo funt'arqa ley Moisespaq leyninta chantapis kawsayta qurqa chay warmiman manchay hatun atinin Jesuspata chaypi qhawakurqa mana payqa kallparikullarqa pischu payqa siminto qharispa uqniyllawan paykunaman Jesucristo ñawpaqinpi hatun milagro qhawakurqa Moisespaq leynin chaypi chinkarinqa pampaman urmarqa Jesus
Jesus rimana hatun mantachu rimarerqa mana Moiseswan mana Moises panisqanta ruwasachu mana hinatachu nerqa payqa mana chayqa payqa chay leypaq chay Moisespaq leynin warmita Jesuspaqman aparqanku Jesucristo ñawpaqinpi chay ley chinkarerqa pampaman urmarqa mayqanta karqa chay ñawpaq kawsa maypichus Jesus nerqa chay warmiman manallata huchachaykichu nispa nerqa kunanqa llimpu kanki libre kanki nispa chay juez manta sentencia lluqsin inocente nispa imaynatataq pay hap'irqa huchasnin pampachasqa kasqanta ni ima ruwaspa mayqanta karqa San Juan Ut'aqapi iskay San Juan Ut'aqapi iskay chunka isq'uniyuqpi nerqa kayma Diospaq corderon runaspa huchanta paspa pichaqqa nispa Jesus pampacharqa huchasninta chay warmiqta porque payqa karqa Diospaq corderon payqa tukuy runaspata huchasninta q'ipirikurqa chay warmiqta ima tukuy runas payta chay warmita huchachasarqanku pero Jesusqa q'ipirikurqa huchasninta chanta nirqa niñuqapis huchachaykichu nispa Jesusqa funt'arqa chay Moisespaq leyninta chay leyniqta iskay kaq tiyan uqqa kashan chay leyta funt'ay leyta chiqata funt'anki chayqa libre justo kanqa leypaq ñawpaqinpi pero aychaq mana atisqanrayku runasqa hap'inchis huchasapa aychata chay huchaqa runa niqta yaykun cuerponchisman Adán niqta chay aychu llawchasqanrayku mana pipis funt'ay atinchu leytaqa chay kamachinasta charayku iskay kaq ley tiyan limpu kanapaq libre kanapaq leymanta chay leyqa churarqa chay hucha pagasqa kananpaq wañuy kanan tiyan mana imanarqachu ni ima niman leyninta chaymanta kallantaq uq ley huchamanta paganqachu manachu paganqa chay hucha paganapaq wañuy kanan tiyan charayku runasqa manus kanku manuchasqa kasanku ñuqanchis mana funt'ay atinchikchu huchasninchirayku ñuqanchis munanchis funt'ayta huchanchiswan wañunchis ñuqanchis infierno ukhuman yaykusunchis Dios chaymanta kacharichinawachishpaq kacharisqa kananchispaq chay mana allin destinumanta kachamun wawanta ñuqanchis hinata aychawan yawarwan ñuqanchisman kikin ruwasqata pay funt'ananpaq chay huchasninchisrayku Jesucristo wañun cruzpi ley niqta leyraykuqa chay huchamanta paganapaq wañuy kasan Jesucristo tukuy ñuqanchispata huchanchista q'ipirikurqa charayku payqa wañunan karqa pagananpaq ley niqta payqa cruzpi ch'aqatasqa warkhusqa karqa wañun leypi chay justicia leypata funt'akunanpaq chay manuqa pagasqaña kashan charayku payqa wañun y Dios hatun atiniwan kinsa p'unchayninpi sayarichin wañusqasmanta justificanawanchispaq chayrayku Jesucristoqa huchasta apakapun kay pachamanta Jesustaq wañun chayrayku Jesus kawsarimun justificanawanchispaq chay kaq kawsa kasyan chayrayku Jesus mana huchacharqachu chay warmita chay adultera warmiqa mana yachanichu voluntadnipichus kasqanta o waqpa voluntadnipichus pero kaypi qhawakun payqa apasqa karqa Jesuspaq ñawpaqinpi
Chay apasqankuqa hatun bendición karqa Cristo chakinman payqa chayarqa hinamanta Cordero chakinpi pay q'ipirikapurqa tukuy runaspata huchasninta payqa voluntadniwan q'ipirikapurqa chay tukuy runaspata wañunanta payqa chayta hap'irqa paypa ñawpaqman chay warmi chayarqa niñuqapis huchachaykichu nirqa chay warmitaqa imaraykuyna nirqa ñuqaqa lugarniykipi kasani ñuqachus wañusaq lugarniykipi chayqa ñuqa wañusaq huchasniykita pampachanaypaq nirqa ñuqa ma condenaykichu nirqa qanqa libre kasanki nispa chay Diospaq corderonpi ñawpa testamentomanta pacha askha kutita profetizasqa kayqa kasarqa qankuna yuyarikuychis kayta animalqa pichus wañurqa Adán niqta qaranta saqirqa paykuna p'achallikunankupaq p'achallikunankupaq Adán Eva ima animal wañurqa Adán niqta Eva niqta p'achanta qaranta saqispa paykuna chaymanta p'acha ruwarqanku Dios ñawpaqta chay igolaqhimanta qhichurqa Adán Eva ruwakurqa igolaqhimanta chaynita munan justicianchista chay justicianchisqa mana chiqachu kasan mana chiqa chayta Dios qhawarqa chayqa mana sirvinchu nispa qankuna ukhupi sirvinmanchus ñuqapaq mana chayqa sirvinchu nirqa Diosqa qanqa huchasapa kanki nispa nirqa Adanta charayku chay igosla qhichurqa chay falsa justiciata chanta Dios p'achallikurqa musuq p'achawan chayqa Diospaq justician kasan Dios paykuna niqta Dios paykunapaq wakichirqa p'achata yawarta t'aqaspa chay animalpaq qarawan paykunata p'achallichirqa chaymanta pacha qallarin hatun kaq profecía Cordero hamunan chay Diospa Cordero hamunan Abel wawan chayta qawarispa kikinta ruwarqa chayta Dios k'acha qawarqa Abelpa testimonio paychiqa kaq kasqan Caín mana kikintachu ruwarqa payqa machay hatun karay runan karqa hallp'aq puquyniwan Diospa munayninta tarimunarqa Dios nirqa qankuna niqta hallp'aqa maldecizqa nispa hallp'aqa paykuna niqta maldecizqa karqa chayta sudorniykiwan mikhunki nispa nirqa sayk'urispa hallp'atapis llank'anki nispa hallp'amatata khiskas lluqsimunqa nispanin Diosqa maldecirqa hallp'ata runaq ruwayninta Caínri allin kaq puquywan hallp'amanta chay maldecizqaña karqa payqa Diospa munayninta taripaymunarqa Dios ni qhawarillaytapis satirqachu chay ofrendantaqa mana chaytaqa k'achatachu qhawarqa qanqa desafiasawanki ñuqata nispa nirqa ñuqa nini tatayki niqta kay hallp'aqa maldecizqa nispa nirqa ñuqa nini kay hallp'a maldecizqa kasqanta sudorqanita munan maldicionta paykuna huertopi kasaspa manchaymi khuriq kanku may ima ruwaspa kunaqa sudarispa paykuna mikhunanku tiyan chay sudorqa símbolo maldiciónmanta kasan sudorqa nita munan maldición Caínqa chay sudorniwan hallp'amanta allin puquy uqharispa Diospaq munayninta taripaymunarqa Diosqa mana k'achatachu qhawarqa Abel taqri Abelqa tataspaq yachachisqanta qhawarqa kayqa Diospaq munaynin kasan Dios yachachiwanchis animal limpu kasqanta nuqa niqta chayqa ñak'arisqa kanqa
llawarnin nekta chay huchamanta paganapaq wañuy kanantiyan hinata qaranta urqurqa chaynita munan tataypa nisqanta ruwanaytiyan chaypi Abel nekta cordero wañurqa chay testimonio qurqa pay cheqan kasqanta Diospa ñawpaqinpi chaymanta ñawpaqpi israelitas esclavo kasaspa Egiptopi chay cordero Pascuamanta Pascuanita munan pasay wañuy pasanantiyanqanmanta chay wañuy mana kanmanchu chayamunqa chay qanmanta pasarpayanqa kin chunka phisqayuq p'unchaypi qusqan tutapi ñawpaq killapi calendario biblicopi Egiptopi paykuna esclavos hina kasarqanku Dios nerqa cordero llawarin sapa ayllumanta chayta hawichis punku markupi ángeles uraykamunqanku hanaq pachamanta chayta qhawaspa chay llawarta qhawaspa chiqan pasapunqanku chay wañuy mana chayamunqachu chay wañuy chiqan pasapunqa chay llawar señal kanqa nispa nerqa chayrayku chay tutapi chay Pascua tutapi chay ángeles karqanku wañuchiqkunaqa Dioswan acuerdo ruwarqanku cordero llawarnin qhawananku karqa mana hayk'aq paykuna qhawarqankuchu Israeltachu egipciuschus extranjeros kasqankuta pichus allin tiyaq mana allin tiyaq chay runaspa qhawaynima hina machay imapishu karqa paykunaqa llawarllata qhawananku karqa llawarta qhawaspa paykunaqa chiqanta pasapunqanku paykunamanta chay ángeles uraykamurqanku llawarta maskarqanku chaypi cordero familiapaq karqa chay hinamanta salvación paykunaman chayarqa israelitas sapa huchachakuspa ofrendata apananku karqa chay tabernáculo punkuman chaypi huchasninkuta ninanku karqa sacerdotes ñawpaqinpi y chay cordero human pataman makinta churananku karqa hinamanta yayku huchaqa corderoman chayta ñak'arpaspa chay ofrendas llawarniman paykuna huchasninkuta pampachakanku sapa kuti huchachakuspa wataqmanta animalpaq llawarniman paykuna pampachakanku huchasninkuta hinamanta justificasqa llimphuchasqa karqanku pero mana atikuchu hina sapa kuti ñuqanchis mana atinchichu yuyarikuyta tukuy pantasqanchista tukuy huchasninchista kay kawsaypi ruwasqanchista israelitasqa hinata takinku sapa kuti huchachakuspa paykuna ofrendata haywaq kanku pero mana hayk'aq concienciaku limphuchu karqa sapa kuti paykuna tarikanku hinachu kanman tukuy huchasni ruwasqaychu tukuy huchas ruwasqaychu kay semanapi yuyakuyta atarqanichu ofrenda apamurqanichu chaymantapis mana yachanichu chiqatapuni kay semanapi 15 ofrendasta haywani expiaciónpaq 15 kutillatachu ñuqa pantani nispa hinachu nispa tal vez paykuna mana cuenta qukuspa huchalliku kanku paykuna conciencia hina apaykachakanku charayku paykunaman ofrenda expiatoriata qurqa sapa wata sapa chunka p'unchay chay p'unchay Yom Kippur sutisqa karqa chay tukuy huchasta pampachan chay p'unchaypi imata paykuna haywaq kanku ofrendata haywaq kanku tukuy congregación niqta watapi paykuna ruwasqankuta watapi huchallikusqankuta watapaq karqa chayqa llaqta niqta karqa paykuna haywaq kanku ofrendata tukuy llaqta runasmanta representantella karqa sumo sacerdote
kanankarqa paylla churanankarqa chay ofrenda uman pataman makinta payqa Diospaq akllasqan karqa chay sumo sacerdote Aarón karqa uka sacerdote chaymanta wawasnin paypata karqa chay sumo sacerdote llaqta runaq ñawpaqinpi makinta churaykuq pay ukutita watapi tukuy huchasta Israel llaqtakunamanta watapi ruwasqankuta payqa haywaq chay ofrendata hinamanta huchasninkuta pampachaq kanku chay tukuy congregacionmanta watapi ruwasqankuta chay karqa hatun kaq ofrenda Moisespaq leynin niqta chay ofrendapis mana chiqa kaqchu karqa chaypata vigencia karqa chay runa niqllata tukuy congregación manta karqa chay ofrendaqa watapaq watapi tukuy huchas ruwasqanku congregación manta chay pampachaq tukuy huchasninta q'ayantinmanta pacha wateqmanta sapa ruwanankarqa watata suyaspa q'ayantin p'unchay expiación p'unchay shamunankarqa chaypi wataqman ruwanallankuta karqa chanta imata karqa kay ofrendaqa haywananku karqa templo ukhupi Israelpi manaña templo karqachu Moisespaq tabernáculo Moisés chayamuqtin kanan hallp'aman manaña chaypi funcionachu chay templo karpa ukhupi karqa chay israelitas chay prometes hallp'aman chayanankupa chay funcionen chaypi tukukaparqa chaypi choqasqa karqa David munarqa Diospaq wasita sayarichitas tukuy imata pay wakichirqa planuta ima ruwarqa Salomón wawantaq uqqa templota sayarichirqa hinapis chaypi urmallarqataq charayku paykuna chay Babiloniasqa qanchis chunka watata apasqa karqanku Zerobabel nisqa urmallarqataq chay templopis General Tito Romamanta pay urmacharqa kunama templonku kanchu paykunataqa Judeos rimanchay phuti maypitaq ofrenda expiatoriapaq ofrendata haywanqanku banchay phiñasqa charayku paykuna kasarqanku charayku tuta p'unchay paykuna oraq kanku waqarispa oraq kanku hamuchun Señor nispa Salvador niku hamuchun nispa Salvador hamuchun nispa sayarichichun templota nispa paykuna oraq kanku mana yachaspa haqay Salvadorqa hamurqaña chay templo paykuna suyasqanku paykuna sayarisqankuña mayqin kashan chayqa iglesia pero paykuna suyasanku hinamanta ni chay ofrenda expiatoria o sapa wata ruwasqankurayku paykuna salvos chukayta terqanku imata kashan chay hebreos chunka t'aqapi uchishlayninpi layqa llantu kasan Moisés Sinai orqopatapi kasaqtin Diosqa hanaq pachapi punkuta kicharirqa Moisésman qhawachirqa chay templo celestialta hanaq pachapi chay Moisés ruwasqanqa kikin karqa imanachus hanaq pachapi kasan kikin chay tabernáculo Moisespaq ruwarqa Zorobabelpi Salomón ruwasqan chayqa llantu kasan chay llantu hanaq pachapi templo kashan chay kikin ruwarqanku chaypaq llantun kashan charayku tukuy yachachisqan chay ley mosaica tiyapun llantun kay mosuq p'unchay hamuqkunamanta Jesucristo hamun kay pachaman chay bienes venideros hina haqay llantumanta payqa hamun Diospaq corderon hina chay cordero llamaymanta hamun
chay Diospa kawsaynimanta maymanta hamun hanaq pachamanta payqa aychapi tukusqa hamun payqa karqa chantapis payqa kan chantapis payqa kanqa payqa wiñaypaq kasan payqa hana chay wiñay kawsaymanta hamun Diospa cordero hina charayku Apocalipsis librupi kashan payqa kashan cordero eterno chay wiñay corderoqa chay wiñay cordero chus q'ipirikunqa huchata chayqa hayk'a huchatata pay q'ipirikuyatinman tukuy runaspata kay pachamanta tukuy runasmanta kay pachamanta Dios payman q'ipirichirqa tukuy runaspata kay pachamanta imaynamanta q'ipirichirqa soqta killa ñawpaqta Jesus man kachamurqa Diospaq wawanta wakichinanpaq Juan Bautistata kachamurqa pita kashan Juan Bautista Zacarías tatan karqa tatanqa sacerdote karqa pita karqa Zacarías karqa descendiente sumo sacerdote Aarón pata Juan Bautista paqarikurqa Aarónpaq llawarninmanta chay sumo sacerdote familianmanta kasan Juan Bautista Arónica llawarmanta chay familiaqa autoridad karqa representante llaqtamanta kananpaq Juan hamuqtin Israelpi manaña karqachu sumo sacerdotesqa chay familia Herodiana paykunataqa chinkarichirqa romanos chinkarichirqa sacerdotestapis sacerdotes arónicosta manaña karqachu sacerdotesqa karqa somos sacerdote falsos mana paykuna arónica llawarmantachu karqanku paykuna tituluta rantirqanku chay falsos sacerdotes Jerusalempi kasarqanku chay ch'inpampapi Judeapi rikurerqa legítimos descendiente Aarónpaq mirayninmanta San Mateo chunka uqniyuq chillayninpi chunka uqniyuq chillayninpi nin chayqatapuni niykichik tukuy nasakaqkunamanta mana uqpis Juan Bautistamanta nisqaqa aswan kuraq rikurimunqachu chaywanpis Diospaq hanaq pacha reynonpi aswan huch'uy kaypis kuraqraq paymantaqa Juan Bautista sumaq kaq karqa payqa último profeta chay ley eramanta hamun payqa profeta pichus wakichin Mesiaspata hina hamurqa Mesiasri wajiasqa kananpaq Diospaq cordero wajiasqa kananpaq chaypi uyyupana sumaq kaq kanan karqa chay llaqta kaqmanta representante makinta churanan karqa ofrenda umanpataman hinamanta tukuy huchas chay ofrenda umanman makinta churaykuspa tukuy huchas payman yaykuq charayku kay Diospaq corderonqa tukuy Israelpaq huchasninta apaspa karqa charayku Juan Bautistata soqta killa ñawpaqta niraq Jesucristo hamusaqtin wajarqa kayqa Aarónpaq ayllunmanta karqa Israelpi manaña sumo sacerdocio karqachu chay sacerdocio arónico romanos paykunata t'aqarqanku chaypi karqa falso sacerdotes paykuna titulusninkuta randirqanku pachaykuna Israelpi kasarqanku pero ch'inpampapi karqa Aarónpaq miraynimanta chaypi Juan Bautista payqa predicayta qallarirqa puraq uyas katarispa wawashtin nispa kutimuychis Diosman nispa nirqa ley Moisespaq leynin niqta paykuna justificasqa kayta munarqanku charayku paykunata hipócritas tukuqankuna pantankichis nispa nirqa chantapis leytapis hunt'ay munawaqchis hina qhawachikunkichis nispa pesachikuychis Diosman kutirimuychis nispa nirqa tukuy Judeamanta payman rirqanku nin
Juan Bautista qallarirqa ruayta bautizota. Kaypi uqkaq sumaqmanta kaypi lluqsisan. Mana Juan Bautistaqa tataypaq Espíritu Santo pichu bautizan. Cristianismo ni chay tiempo pikarqaraqchu. Juan Bautista bautismo ruwaqqa hebreopi debila sutikun. Debila imanita munan. Inmersión, yakuman yaykuy. Imanata bautizo ruwaq chaypi yachananku karqa ninanku karqa huchasapa kasqankuta chantapi suyananku karqa Mesiaspaq hamunanta. Mayqantaq propósito karqa Juan Bautista ruwasqa iskay ruway karqa chaypi paykuna reconocenanku karqa huchasapa kasqankuta. Moisespaq leyninriqta justificakuspa paykuna huchasapas rikurinku. Chaypi ninkuman karqa huchasapa kasqankuta chayqa huchasapa karqanku. Pero yakuman yaykuspa yakuqa chaynita munan Mesiaspaq hamuyninta. Charayku payqa yakuwan bautizachikuq kanku. Pero yakuqa mana limpu chawayatinchikchu tukuy huchasninchikta. Mesias hamuspa nina larway hina Espíritu Santo niqta payqa chay bautizoqa llantulla karqa. Chay yaku mana mayllayatinchu huchasta. Pero Jesús hamuqtin payqa limpuchasunqachis. Chay Juan Bautista bautismon karqa. Hinallamanta Jesusqa Juan Bautistaspaqman chayan. Mana ima motivo karqachu Jesusta bautizananpaq, mana ima hucha Jesuspi karqachu. Jesucristo Juan bautizaspaqman chayaspa Juanqa mana bautizaymunarqachu. Juan Bautista mana bautizaymunarqachu. Ñuqa bautizasqa kanay tiyanqan niqta nirqa. Imaraykuta Jesusqa bautizoqkunan karqa yawarniwan mana yakuwanchu. Juantaqri nimarayku Jesusta bautizayta munaspa nirqa. Ñuqa qanwan bautizachikunay kasaqtinchu qan hamunki ñuqawan bautizachikuq nispa. Qan hamunki bautizachikuq ñuqawan nispa Juan Bautista mana bautizaymunarqachu. Jesus kutichirqa saqewaykunan bautizachikuqta. Imaraykuchus aswan waliq Diospaq kamachinta junt'ana nispa. Chay palabra profeciamanta junt'akunanpaq. Kunan saqey nispa. Juan uyariy nispa. Kanqa profeta sutichasqa kanki. Kay profeta niraq Señor hamusaqtin chay Moisespaq leynin niqta. Qanpaq ruwanaykiqa qan último profeta kanki nispa. Pichus wakichin Mesiaspaq yawarninta. Qanqa Arónica mirayninmanta kanki nispa. Mana qanqa judiospaq representante llanchu kanki. Pichus warmimanta paqarikun chaypaq representante kanki nispa. Saqewaykunan nispa nirqa. Bautizaspa makinta Jesuspaq patanman churaykurqa. Charayku Jesus kutichirqa saqewaykunan bautizachikuqta imaraykuchus aswan waliq Diospaq kamachinanta junt'ana nispa. Mayqan kamachira junt'akun? Tukuy runaspata runa niqta pichus paykuraq Dios payta kachamurqa makinta Jesuspaq umanpataman churaykuspa tukuy runaspata huchasnin Jesusman yaykun. Y runas kay pachamanta limpus qhipakunku. Aswan waliq Diospaq kamachisqanta junt'ana nispa.
Hinamanta Juan Bautista saqallarqaña Jesús bautizachikunanta. Jesús ta qhawaspa Dios hanaq pachamanta pachamanchay kusikurqa. Imaraykutaq Dios kusikurqa? Payqa funt'arqa Diospaq kamachinanta. Kayma Diospaq corderonqa runaspaq huchanta pichaspa paqqa nispa. Jesús chaymantaqa Jerusalén mazarqa ñampi huchasapaswan tinkuspa runas yacharqanku leyta ruay munaspama funt'ayatisqankuchu, pero Jesús nirqa huchasniyki pampachasqaña nispa paykunaman. Paypa ñawpaqima uj adultera warmi chimparqa. Pay ruwasqasninrayku mayma suyaykarqachu, wañuylla karqa chay warmipaq. Payqa waqasllapa Jesuspa ñawpaqinpi kasarqa. Jesús payta qhawaspa nirqa niñuqapis condenaykichu nispa. Mayqanta karqa uqqa kawsa payta llimpucharqa, llimpupaq qhawarqa. Paypatapis huchasnita q'ipirikurqa. Jesucristo cruzpi wañuspa funt'asqaña nispa nirqa. Ushkas manchay patallamanta ñawirinku mana entiendenkuchu imatachus niyta munan funt'asqaña nispa. Pichus yasqa Diospa corderon hina chaypi q'alataña llawarinta aqarqa, chaypi huchas pampachasqaña karqan. Funt'asqaña nirqa. Tukuy maña tukusqa nispa. Kinsa p'unchaynipi payqa kawsarimurqa. Payqa testificananpaq justificacioninta charayku libre kankichis nispa. Mayasqaña limpuña kankichis, justificasqaña kankichis nispa. Tatay niqta kanaykichispa limpus santos nispa. Jesucristoqa llawarninwan niraq chimpasaspa discípulos niman pay usqhayta rimunarqa, ñawpaqta payqa Diospa ñawpaqiman chimpay munarqa. Niraq discípulos nimpaqman chimpasaspa Jesús kawsarimuytawan María Magdalena qhawarqa payta. Ñawpaqta mana riqsirqachu payta laqhakasqanrayku. Payqa sonqonpi Jesús wañusqa kasarqa, sut'iyayninpita Jesús sayaritawan payqa mas riqsipurqachu. Chanta payta wajarqa, payta riqsirpaspa Señor nispa manchayta pay t'ukurirqa. Jesuspa chakishninta uqllaykuy munaspa Jesús nirqa payta ama llamqaykuwaychu nispa nirqa. Manaraq tataypaqman wichaynichu, ama llamqaykuwaychu nirqa. Jesús nirqa ama llamqaykunanta sut'iyayña karqa, tutayayninpitaq discípuluspaq wasinpi riqhurirqa hinallamanta. Discípulos chayta qhawaytawan mancharikurqanku. Imaraykutaq paykuna fantasma nirqanku? Chayqa tapuni paykuna Jesuspaq wañuyninta qhawarqanku, mana kayqa hinachu kama ñuqa qhawani nispa. Imayna aychan qhawani imanatachu aychan chuqruyasqanta payqa chuqru tukusqanta cuerpon apaqaytawan ñuqa q'ipirini cuerponta pay wañusqa kasarqa nispa nirqanku. Jesús imatataq nirqan nichu t'anta kaypi tiyan nispa, nichu ima uqyanapis tiyan nispa. Discípulospaq chawpinpi pay qachukuykuspa fantaspaqta mana aychan kanchu. Jesús paykunata saqirqa llamqarinankuta. Bibliapi niwanchis
kasqanta tiempo misterioso pay kawsarimos kantawan mana llank'aykuaychischu nirqa manara tatanpaqman wicharisqachu tutayaqtin pay discípulos ninman chayaspa payqa maymatapis nirqachu mana chayqa llank'anankuta saqirqa mayman zirqa pay kawsaritawa mayman zirqa niraq chayasaspa kamachisqasniman mayman zirqa payri chay respuesta Bibliapi kashan Hebreos q'unt'aqapi Hebreos q'unt'aqapi q'unchishllayninpi chunka uqniyuq kama chayqa usch'achinalla karqa kaykunan p'unchaykunapi kunapaq zikuchiwanchaqtaq Diosman haywanas uywa wañuchisqa qolachinas ima mana atisqankuta haywaq runaqpaq sunqunpaq yuyayninta huchamanta limpuchayta chaykunaqa mikhunasmanta uyosmanta imaymana mayllashnalla parlarqa chay haywa imasmalla kamachisqataq churasqa karqa tukuy ima allin chana p'unchay hamunankama chanta Cristoqa hamurqa chaypi kay aswan allin imasta kuraq kaq sacerdote kananpaq maypichus pay ruwananta hunt'arqa chay toldoqa aswan sumaq chay toldoqa mana runaq ruwasqachu chaynita munan mana kay pachamantachu kasqanta chunka iskayniyuqpi nillantaq manallataq chivospaq nitaq torillospa llawarnin aparisqachu yaykurqa mana chayqa pay kikinpaq llawarniwan aswan santo chiqaman kutillata yaykurqa chay llawarninwantaq wiñaypaq huchaq atinimanta kacharichiwarqanchik kutillata niwanchik kaypi wiñaypaq huchaq atinimanta kacharichiwasqanchikta Diosman gloriata qonanchik tiyan kay wiñaypaq redencionta quwanchis ignoranciapi tiyanku mana yachankuchu Jesusqa wiñaypaq huchamanta kacharichiwasqanchista chiqamantapuni huchasninchik pampachasqaña kasanku imaraykuta chay chika runas condenacionpi tiyasanku mana yachasqankurayku mana kasukusqankurayku paykunaqa tarinkuña wiñaypaq huchasninta pampachasqa kasqanta chay wiñay kawsay chay nichu chaypi kasan huchasninku pampachasqa chay Jesus sacrificio ruwan chaypi nichu paykuna huchasninkupis churasqa kasan urqusqachu kasan chaypichu chay ukhupi kasan paykunaqtapis paykuna wiñaypaq pampachasqa Jesus paykunaqtapis wiñaypaq huchasninta pampachan manaña iskay kutita hamunqachu payqa wiñaymin kasan pay wiñay kaspa chay wañun huchasninchista pampachan hinamanta kutillata wiñaypaq tukuy runaspata amén qankuna crenkichishu kayta crenkichishu charayku qankuna limpushu kankichis huchasapachu kankichis limpushña kankichis justificasqaña kankichis chantapis wajiasqa kankichis santu sutichasqa kankichis justo kay justoqa feypata kay justoqa fey niqta kawsakunqanis qankunaq sutikichis kunamanta pacha chay huchasapachu justuschu kankichis huchasapachu justuschu pikunachus creenkichis justo kay kasqaykichista lluq'i makiykichista paña makiykichista uqhariychis kunan makiykichista apaqaychis huchayuq creekunkichis chayqa creellaychispuni q'uñi lugarcito suyasunkichis huchayuq kankichayqa Señor Jesucristo llawarinta saruykachasqaykichisrayku allqu llawarinta kuchi llawarinta qhawasqaykichisrayku kay llawar
ukutit aqasqa karqa hinamanta wiñaypaq redencionta quwankichis burlakuyta munanki chay ñawpaq masisqankunata chay ruwaykanqa pero uyarinkichis chayqa wiñay kawsay kanqa qankunapaq iskay kaq kawsa mayqanta kasaq imaraykuta Jesús mana condenarqachu kay warmita kay San Juan librupi hisq'un t'aqapi kay kuchichakuq warmi pata kawsayninman chay k'achapuni kasan kaypi manchay ukhumanta qhawarichiwanchis pita chay kuchichakuq warmita aparqa Jesuspaqman fariseos escribas pero chaqatapuni Moisespaq leynin aparqa paykunaq nisqankuqa Moisespaq leynin chay ley Moisespaq leynin aparqa chay warmita Jesuspa ñawpaqinman kaypi qhawachiwanchis pacto neta reformata Jesús qhawarispa puraq uyakasqankuta chay discipuluspata chay Moisespaq discipulusninmanta payqa t'ukurirqa t'uku qhipakurqa chay iskay uyakasqankurayku payqa chaypi chukuykurqa iskay kutita payqa huknin kaq dedonwan qillqarqa hallp'api imatataq kay niymunan Jesusqa iskay kutita qillqasarqa hallp'api San Juan pusat t'aqapi qhawarillasuntaq suqta t'aqap chiklayninpi chayta nirqanku imaynatachus Jesusta kutichinanta yachayta munaspa chayman hina payta ch'ataykunankupaq Jesusri k'umuykuspa pampapi dedowan qillqayta qallarirqa pusaqninpi chayta nitawan watiqmanta k'umuykuspa pampapi qillqallarqapuni imaniyta munankay Jesusqa pay munarqa qhawachikuyta hinata chay Moisespaq discipulusninpi iskay kutita payqa dedowan hallp'api qillqarqa qankuna yachankichis imaynatachus ruwasqanta iskay kuti Diospaq dedon Sinaí monte Orqopi rikhurirqa iskay kutita chay chunka kamachinasta qillqarqa ñawpaq kaq pactu iskay kutita Diospaq dedon qhawachikurqa iskay kutita iskay p'alta zumipi iskay p'alta zumipi iskay kutita qillqarqa iskay p'alta zumi imataq karqa Moisés p'akirpayarqa imarayku p'akirqa Sinaí urqumanta uraykamuspa chay llaqtakuna mana allinchu kasarqanku y lantista paykuna lantis ñawpaqinpi tusuykachisarqanku Moisés chayta qhawaspa p'akirpayarqa chaypi 15 waranqa israelitasta wañuchirqa chay leyta p'akisqankurayku chanta Dios Moisésta wahyarqa qan imarayku chay p'alta sumista p'akinkiri pactuqa chay pactuqa sayrisqapuni kasan chay pactu mana hina p'akikuyatinchu nispa nirqa qan chay iskay p'alta sumista p'akinki nispa kunan watiqmanta wicharimuy nispa nirqa iskay kaqpi rikhurin Diospaq dedon chaypi chay kamachinasta qillqarqa chay mawk'a pactu watiqmanta qillqasqa karqa chay p'alta rumispi Éxodo librupi 15 chunka pusaq niyuqpi Moisés manerqa Sinaí urqupi parlaspa chay p'alta rumipi Diospaq dedowan qillqasqa Deuteronomio hisq'un
t'aqapi chunka Deuteronomio libropi hisq'on t'aqapi chunka chishlayninpi niwanchis. Chaypi tata Diosqa quwarqa chay iskay p'alta sumista pay dedonwan qillqasqasninta chay qillqasqaqa karqa imatachis oreb orqopi nina chawpinmanta parlamusurqachiq chay qankuna chaypi tantasqa kasaqtiykichik. Dios San Juan libropi tawa t'aqapi Diosqa espíritu, Dios pata mana dedon kanchu, mana makin kanchu. Criaturas kanman chayqa makin kanman. Ángelesqa criaturas. Paykuna espirituales kanku chantapis cuerponku tiyan. Dios pata mana ayllan kanchu payqa espíritu. Pero ñawpa testamento pinin Dios paq dedon qillqarqanin. Kaypi ñuqanchis qawananchis tiyan, t'ukurinanchis tiyan sumaqmanta. Ñawpa testamentopi chay tatapaq eranpi Dios asqa kutita tukuy imaynamanta surasman nirqa. Tataq tiemponpi Diosqa mediadores tapaykacharqa. Chay mediadores ángeles karqanku. Chay mediadorpaq makinwan, chay mediadorpaq simayninwan parlarqanku. P'unchay Abrahampaq wasiman 15 ángeles chayarqanku. Paykuna zunaspi tukuchasqa hina wiraquchis hina mana paykuna zunaschu karqanku. Pero Abraham yachaspa paykunata riqsipayarqa mana runas kasqankuta paykunaqa ángeles señor pata kasqankuta paykunata sirvimunarqa allin qhawarimunarqa chay ángeles paykunaqa mapalay qallarirqanku imanata ñuqanchis pakasun ñuqanchis waymunanchis chayta Abrahamman nispa Charayku Abraham yachacharqanku paykuna ruwanankuta paykuna Gomorra llaqtaman rirqanku chay llaqtata t'unanankupaq Abraham chayta uyarispa manchayman charikurqa Sodomapi sobrinun kasarqa Abraham mana wawayuq kaspa wawqin Magda wañupurqa hina churin saqirqa payqa wawanta hina iwarqa chay sobrinunta Charayku pay manchay munakurqa chay sobrinunta Charayku Sodomaman rirqa mana nispa mañakurqa pay ángelesmanta Q'ayantin chay 15 kaq ángelmanta uqnin kaqta hap'irqa pero chaymanta iskay sipurqanku 15 kaq mas yatirqachu Abraham hap'irqa payta mana nispa hinata Bibliapi nisan Abraham chay angelwan parlarqa chay chiqachu kaman justuta wañuchiy huchasapaswan nispa nirqa Abrahamqa sobrinunta qhawarqa chiqan kasqanta Abrahammanta evangeliota hap'iqarqa sobrinunqa ángel payta kutichirqa hinata Bibliapi nin Jehová payman nirqa Jehová nirqa payman chiqatapuni pi parlasarqa Ángel parlasarqa chay mediadorpaq simiwan parlasarqa Diosqa espíritu zimaynin mana uyarikuyatinchu ñuqanchis nigrinchis ma uyariyatinchischu nigrinchisqa uyarin wayraq sonidunta pero chay wayraq rimayninta uyarinanpaq kanan tiyan cuerda vocal siminchispas zimaynin Dios pata kanchu simin Dios pata kanchu qonqorin kunkan kanchu Diosqa espíritu chay mediadorpaq simin niqta Dios parlarqa chay dedos rikhurirqa chay mana Diospaq dedonchu chayqa mediadorpaq makin karqa
Chaytaqa ñuqachu nini mana. Maypita kashan chay? Chay Hechos librupi kasan qanchis aqapi 15 chunka chiqlayniyuqpi imatataq nirqa Quinsa chunka chiqllayninpi nin tawa chunka watas qhipaman Moisés ch'in kasaqtin Sinai urqupi nina larwasaq qhiskarara ch'aqrapi ángel payman rikurerqa. Quinsa chunka phisqayniyuqpi nin kaymin chay Moisésqa pitachus israelitas qhisachaspa nirqanku pitaq qanta churasurqa kamachiqniyku juezniykutaj kanaykipaqri nispa. Chay paytamin Dios kacharqa paykunaq kamachiqninku kacharichiqninkutaj kananpaq. Chay larwasaq qhiskarara ch'aqrapi rikurerqa ángel nirqa. Moisésqa Señor nirqa pero mana pay Señor rukarqa, Señorqa espíritu. Chaypi mediador kanan karqa. Quinsa chunka pusaqniyuqpi Israelita ch'in pampapi kasaqtinchu kay Moiséswan angelqa parlasarqa Sinai urqupi tatasninchikwan ima kay Moisés llataq Diosmanta hap'irqa kawsay palabrasta ñuqanchikman qunawanchikpaq. Sinai urqupi Dios hatun parlaywan nisqa Dios parlasqa nin. Pero Esteban sinchita nin ángel karqa nispa. Chayqa Esteban nisqanchu karqa Apóstol Pablo imatataq nin Gálatas libro qhawarillasuntaq Gálatas 15 t'aqapi chunka isq'uniyu chillayninta qhawarisun. Chanta layqa imapaqta churasqa karqari? Layqa churasqa karqa zunas mana kasukuspa leyta p'akisqankuta rikuchinanpaq Abrahampaq mirayninmanta kaq hamunankama pimantachus Dios parlasarqa Abrahamman qusqayki nispa. Chay layqa ángeles niqta qusqa karqa allin yachiq Moisespaq makinman. Chay yuyay legalistaqa funt'ay munaspa kamachinasta chiqan kayta munan. Chayqa chaypata tiyan manchay k'askasqa kas ángelesman. Pichus ley niqta obrasniwan justificasqa kayta munaqkuna paykunaqa ángelesta adoranku chayta niyta munan. Ángelta adorayqa Bibliapi prohibician ángelesta qhawariytaqa mana paykunata adoranachischu tiyan paykunaqa criaturas kanku Diospata. Kunanqa ñuqanchis kunan tiempopi imanata qhawananchis tiyan pita Jesucristo chay verbo aychapi ruwasqa karqa. Jesucristuta tiyan cuerpo. Jesucristo aychapi llawarwan hamun. Payqa Dios, pay Dios kikin kasan. Paypa qhawarichikusqanqa payqa qhawarichikun San Juan ut'aqapi San Juan chunka tawayu chillayninpi chunka pusaqniyuqpi nin mana sapaykichikta saqiyasqaykichikchu qankunaman kutimusaqpuni
usi uchi San Juan utakapi Hebreos libro pi utakapi matahni kaypi qhawarichis Hebreos utakapi uchillanimanta pachimata niwanchis Dios askha kutita paykunaman parlaspani ñawpa tiempospi askha kutista tukuy imaynamanta Diosqa parlarqaña ñawpa tatasninchikman profetasniqta tatasninchisman profetasniqta parlarqanin kunan kay tiempospi parlawanchis wawan niqta manaña haqay mediadores niqtachu Jesucristo hamuyninwan Diosqa chay mediadoresta t'aqapun payqa churan mediadorllata Dioswan y runaswan chaymanta nillawanchikta kay qhipa p'unchaykunapaq taqri churin niqta parlawanchik pimanchus tukuy imata qurqa herenciata hina piniqtachus tukuy kaq chikata ruwarqa chay niqta payqa Diospa hatun kayninpaq k'anchayninpaq limpi pinin payqa kaynintataq Dios tatay kayninpuni payqa atiniyuq palabrawan tukuy kay chikata maychus kananpi churaspa puri chinchanta huchasta pichaytawan hatun atiniyuq kamachiqnanta pañaman tiyaykukurqa hanaq pachapi Hebreos iskay t'aqapi phisqa chikllanipi kay palabras chaymanta Diospa hamuq reynonpiqa mana angelestachu Dios churanqa Hebreos chunka iskayniyuqpi Hebreos chunka iskayniyuqpi iskay chunka tawayuqpi nin astawanqa qayllaykunchik mosuq tratopi kamachiq Jesús manchay ch'aqchusqa llawarmantaq mayqinchus Abelpaq llawarninmanta nisqaqa aswan allintaraq palan chayman Jesusqa qhawachiyta munarqa pichus acusarqanku chaykunaman dedowan qillqaspa hallp'api iskay kutita chay ñawpaq paqtuqa iskay kutillata qillqasqa karqa Diospaq dedon qhawakurqa iskay kutita Jesucristo iskay kutillatataq dedowan qillqan hallp'api hallp'aqa Adán etimológicapi chaynita munan puka hallp'a chaynita munan Adánqa puka hallp'a Bibliapi nin hallp'aqa qhari runaman qhawachiwanchis Jesucristo hallp'api qillqaspa Bibliapi niyta munan chay simbolota chay mosuq patuta qillqay mosuq patuta qillqan runaq sunqunpi chaynaqmanta reforma pactumanta Dios niwanchis ñawpa testamentopi Jeremías libruta qhawarisunchis Kinsa chunka ugniyuq t'aqapi Kinsa chunka ugniyuq chiklayninpi qhawarillasuntaj kaypi nin Tata Dios kanillantaq p'unchay hamunqa chay p'unchaypitaq Israelwan Judawan ima mosuq tratuta ruwasaq chay mosuq tratuqa mana chay ñawpa tatasninkuwan ruwarqani hinachu kanqa
Mayk'aqchus Egiptomanta paykunata urqumurqani makinkumanta hap'ispa chay pacha imaraykuchus paykunawan trato ruwasqayqa mana hunt'arqankuchu ñuqa qusanku hina kasaqtiy nispa nin Tata Diosqa. Haqay p'unchaykunapi Israelwan tratota ruwasaq chay tratotaq kay hina kanqa leynita yuyayninkuman churasaq sunqusninkupita qillqaykusaq ñuqa Diosninku kasaq paykunataq aylluy kanqanku nispa nin Tata Diosqa. Manaña pipis runa masinta yachachanqañachu nitaq wawqintapis ninqachu Tata Diosta riqsiy nispa imaraykuchus tukuy riqsiwanqanku sullk'amanta kuraqninkukama ñuqa saqra ruwasqankuta pampachasaq manañataq hayk'aqpis huchasninkumanta yuyarikusaqchu ñuqa Tata Diosmin chayta nini. Kaypi Dios niwanchis iskay pactuta qhawachiwanchis. Mosuq p'unchaykunas hamun maypichus paykunawan mosuq tratuta ruwasaq niwanchis. Chay mosuq tratuqa uhinata kanqa tatasniykuwan ruwasqaymanta nin. Egipto hallp'amanta urqumuspa paykunataqa chayniyta munan chay pactu Sinaí urqupi ruwasqa pactu. Ñuqa qusanku hina karqani nin Hebreopi qusanita munan pichus qhawariwanchis pichus hunt'awanchis qhawawanchis ñuqa qusanku hina karqani niwanchis pero paykuna mana hunt'arqankuchu tratuyta nin. Laypata iskay uyayuq moneda hina sichus hunt'awaq bendición leyta mana chayqa maldición ley. Leyqa santo leypata ma ima hucha kanchu leyqa santo kashan chaymanta chayqa kaq kashan pero condición pionch pactu ruwaqqa chay chayqa kaq ruwanapi mana hunt'anku chayqa maldisisqa kanqanku ashka maldiciones tiyan. Leyqa santo chayqa kaspa ñuqanchikpaqa condenación ley wañuypaq kashan. Dios kay leyta mana allinyachinqa chay tukuy runas chinkarinqanku. Imarayku mana pipis chayqa kaq kanchu mana kanchu niuqllapis. Chayrayku kay leychus kasaman tukuy runas chinkarinqanku. Kawsasaspa sapa p'unchay castigasqa kaspa maldesisqa kaspa wañuspaqa chay infierno ukhuman yaykunqanku. Ama qankuna tumpaychischu leyman mana layqa huchashu kasan. Mana hunt'ay atinki chayqa imapaqtu ruwankichis? Imapaq chay locos pactarqanku? Dios paykunata waturqanku estudiachallinta nispa imaynatataq munayman hunt'ayta kay kamachinasta nispa. Pero Dios nichu qan riqsiwanki Adanpaq wawan kani huchasapas runa entonces ñuqaypaq miraynayqa saqramanta kani. Ñuqa hunt'ay munayman chay kay kamachinastaqa wañuymancha mahinatachu nirqanku israelitasqa paykunaqa manchayta confiakurqanku paykunapi chantapis nirqanku simillapi hunt'asaqku nispa waqaychasaqku nispa. Dios parlasaqtin tukuy sapa p'unchay kawsayniykipi chay tukuy kamachinasta hunt'anki waqaychanki chantapis waki bendecishqa kanki, mana chayqa maldecishqa kanki nisarqa Diosqa. Kay pactuqa locura. Imatataq Dios nin hamunqa p'unchaykunas maypichus mosuq pactu ruwasaq. Parlasan chaypi marcasan diferenciata. Maypitaq mawk'a pactuta qillqarqa iskay p'alta rumipi. Nin kaq ley santa karqa kanpis chay ley
ley qillqasqaqa wañuchin qillqayqa mana imatapas kawsarichinchu chay qillqayqa wañuchin watqman ruwasaq reformasaq kay paqtuta nispa mosoq paqtuta ruwasaq chay mosoq paqtuta maypita qillqan leynita yuyayninkuman churasaq sonqosninkupita qillqaykullasaqtaq kay leyqa mana qillqasqachu kay ley kawsaymanta kay ley espirituta kasan imaniyta munan consolador ninchis chayta hawamanta pacha funt'ay bendecishqayki manachaqa maldisqayki chay ñawpaq paqtu karqa pero mosoq paqtu mayqanta kasan yuyayniykupi churaykusaq t'ukuyninchimanta parlawanchis sonqoykipita qillqaykusaq sonqoymanta parlasawanchis ñuqaqa ukhuman yaykusaq convencesqayki huchamanta niwanchis tentacionesmanta sonqoyki ukhumanta pacha poqorichisaq munanaykita ruwanaykipaq manaña astawan apaykachasqaykichu chay manaña paykachasqaykichu kay ley qillqasqawanqa qanwan ñuqawan tratunchisqa manaña qillqasqachu mañaña ley qillqasqachu kanqa mana chayqa yuyaynikipi leyniyta churasaq sonqoykipita qillqaykusaq niwanchis sapa p'unchay t'ukurinchayqa Dios yuyayninpi churan leyninta sonqonpita qillqaykun consolador ninchis chanta imatataq nin ñuqa pampachasaq kinsa chunka tawayuq chiklaynipi manaña pipis runamasinta yachachinqañachu nitaq wawqintapis nanqachu tata Diosta riqsiy nispa imaraykuchus tukuy riqsiwanqanku sullk'anmanta kuraqninkukama ñuqa saqra ruwasqankuta pampachasaq manañataq hayk'aqpis huchasninkumanta yuyarikusaqchu ñuqa tata Diosmin chayta nini qan mana qan ima ruwayatinkichu ñuqa pampachasaq huchasnikita ñuqa llimpuchasqayki niwanchis mana hayk'aq yuyarikusaqchu huchasnikimanta niwanchis chay kasan mosoq paqtu chanta qhawarillasuntaq Hebreos pusat aqapi Hebreos pusat aqapi chunka kinsayuq chillayninta mosoq tratomanta parlaspaqa Dios rikuchin chay ñawpa trato mawk'aña kasqanta unayniyuqqa mawk'ayapun chinkapuntaq qayllapiña kashan mawk'aqusqa mawk'ayapun chayqa chinkarinanpaqña kashan Dios nin hamunqa musuq p'unchaykunas musuq paqtukusqaykichis nin mawk'akaq thantakun nin chay ñawpa tratu mawk'ayapun nin chayta qhawachiwanchis ñuqanchis kunan qhawayatinchis mayqantaq karqa imaraykutaq chay warmita mana huchacharqachu mayqantaq karqa apay qhawachirqa dedowan qillqaspa mosoq paqtuta chay mosoq tratuta churarqa kunan qhawarisunchis Romanos libruta Romanos pusaq librupi aqapi iskay chillayninpi kunanqa mana ima huchaypis kanchu Cristo Jesuspi kaqkunapaq
Pikunata Cristo Jesús ukupi kasanku. Pitaq mana aycha mahinachu purinku. Mana aychanku mahinachu purinku. Mana chayqa espíritu kupi. Jesús paqa espíritumpi. Pichus Cristopi kajkuna. Mana aychanku mahinachu purinku. Mana chayqa espíritu mahina purinku. Matata niwach Jesús. Wañuni qankunarayku kawsarimuni santificaykichis. Chaqatapuni paypi creqkunapaq. Pikunachus Jesús pi creyenku, Jesús wañusqanta kay huchasrayku, chantapis kawsarimun justificanawachispa. Chaypi chaqatapuni creenkichis chayqa limpuchasusqanta, creenkichis limpukasqaykichistaña, Jesucristo llawarninniqta, creenkichis chayqa kasqaykichista. Chay kashan Cristo Jesús ukupi ma ima condenación piscanchu. Cristo Jesús pi creiti causaita koch espíritu lenin kacharichiwan. Huchas lenimanta wañuy mantawan. Jesús ka condenas ka carga mana condenas ka llachuchantaps wañu cherganku hinapis payqa kausarimun. Pikunachus Cristo ta khatinku. Chekatapuni creenku paypi ma ima condenación kanchu paykunapaq. Iskay taqapi. Iskay chihleninpi Cristo Jesús pi creekti kawsayta koch espíritu lenin kacharichiwan huchas lenimanta wañuymantawan. Espíritu lenin Cristo Jesús kawsaypi kacharichiwan kay hucha leymanta kacharichiwan payqa leynekta wañun y leypaq wañun. Funt'akunanpaq Diospaq munaynin. Tukuy runaspaq sonqonpi pikunachus Jesús pi creqkunapaq. Amén. Tukuy runaspaq sonqonpi pikunachus Jesús pi creqkunapaq. Chay huchasrayku funt'asqaña kasan. Señor ñuqanekta pagar payan. Señor ñuqanekta wañun. Leyqa nima atinin kanchu ñuqapi. Leyqa kawsasaqtin atin hatun purikachayta ñuqanchispi. Ley tukuy kallpanta apaykachan condenan wañuyman apan. Wañuspaqa leymanta kacharisqaña kashan. Pero Jesucristo cuerpo nekta payqa lugarninchispi wañun ñuqanchisrayku. Chantapis kawsarimun. Chay feynekta paypi ñuqanchispis. Paywan kuska wañunchis. Payqa ñuqanchisrayku wañun. Uqlla ruwakunchis Jesuwan chay feynekta chayqa ñuqanchisqa wañunchisña paywan kuska. Cristo kawsarimuqtin ñuqapis kawsarimuni Cristowan kuska. Libriña kani Moisespaq leynimanta. Imarayku. Chay justicia ley mañamushanchayta Cristo nekta funt'aniña. Moisespaq leynin ima atiyta kama ñuqapaq ñuqanekpi ñuqa Cristo Jesuspi kasqarayku apóstol Pablo nin. Ley Espíritu Santo Cristo Jesuspi kacharichiwan chay wañuy leymanta ma ima condenación kanñachu nispanin. Qankuna Cristo Jesuspichu kasankichis? Qankuna Cristuta qhatsankichischu? Chaqatapuni qankuna Cristuta qhatsankichis? Creenkichischu Cristo wañusqanta huchasniykichisrayku? Tukuy huchasrayku? Creenkichischu Cristo kawsarimusqanta chayqan runapaq qhawasqa kananchispaq? Qankuna justificasqachu kankichis huchasapachu kankichis? Creenkichischu justificasqa kasqaykichistanichu llullakusawankichis? Justificasqachu kankichis? Mayqan qankuna nisqaykichis kasan. Santa Biblia. Diospaq palabran hinata nisawanchis. Qankuna chaqatapunichu kankichis justificasqa? Justuschu kankichis? Jesucristo nekta, fe nekta? Pikunachus chaypi creqkuna? Ñoqa pastor Diospaq ñawpaqinpi kuna niyta munani ñoqa creeni justificasqa kasqayta.
España makikichista uqharichis. Justificasqa kani, ñuqa creeni, ñuqa kani justo. Bibliapi manatachus nihina. Justoqa feynekta kawsanqa. Jesucristo llawani neta ñuqa kawsasaq. Mana qhawachinawaykichis qankunaqa chiqatapuni uqharinaykista makikichista. Gloria a Dios manqunachis. Nichis, gloria a Dios. Gracias ta quna Dios man makikichista kunapaqaychis. Kay Dios paq nisqan kasan. Kunanqa chay iskay niqta Jesus nirqa maypita kasan huchachaku mayqanta may mana kanchu pipis Señor nispanaqa. Jesus siminta kicharirqa pichus leyta funt'aq chiqakaq payta nirqa chay warmita nirqa maytaq chay runasri manachu mayqinpis huchachasunki nispa warmita nirqa mana pipis Señor nispa Jesusta payman nirqa ñuqapis manallata huchachaykichu kunanqa zipuy amata uqtawan huchallikuychu nispa chay propósito libertad qurwanchispa mana aychanchispachu huchasninchis pampachasqa tukuy huchasninchis pampachasqa chayqa mana huchachakunanchispachu Jesucristo nin kunan zipuy amata uqtawan huchallikunkichu nispa runas uyarimunanku niñuqapis huchachaykichu nispa nisqankuta pero Jesus nillarqata kunanqa zipuy amata uqtawan huchallikunkichu nispa maraq tukunapaq kayta nisun imatataq niymunanman Jesus payman nisqanta piman nirqa uq warmitachu nirqa chay warmi k'acha kayta munarqa k'acha allin kayta munarqa pero mana atirqachu hunt'ayta charayku payqa adulterarqa payta nin zipuy ama astawan huchallikunkichu nispa salvo kaytawan payqa wataqmanta paqarikuytawan Jesucristo niqta imaynata kawsananchis tiyan ñuqachu kallpakunay tiyan mana huchallikunaypaq chunka iskay niyuqninpi kaypi kutichiy kasyan upi wataqmanta Jesus kaypi parlarqa Jesus kutitawan runasman parlallarqataq ñuqa kay pachaq k'anchay kani pillapis ñuqawan puriqa mana laqhapi purinqachu astawanqa kawsay k'anchayniyuq kanqa nispa imatataq nirqa zipuy amata uqtawan huchallikunkichu nispa sapanchu kawsanankarqa chay warmi manarqa runasman nirqa Jesus kutitawan runasman parlallarqataq ñuqa kay pachaq k'anchay kani pillapis ñuqawan puriqa mana laqhapi purinqachu astawanqa kawsay k'anchayniyuq kanqa nispa imaniyta munan zipuy amaña huchallikuychu nispa qhatiway nin amaña sapayki puriychu nin ñuqawan puriy nispa ñuqa k'anchay kani kay pachamanta niwanchis pichus ñuqawan puriqa manaña llaqhapichu kanqa astawanpis k'anchay kanqa kawsayninpi Jesusqa k'anchayninchis mana kay inti k'anchay hinachu Jesusqa waq k'anchayta kasan kay k'anchayqa manchayta lliphirin chantapis hatun atiniyuq laqha chawpipi k'ancharin chay laqhayqa mana atinchu hap'ikuyta Jesusta pichus qhati sunqunkupi chay Jesuspa k'anchaynin lliphirin imata chantari manaña astawan laqhapi purinqachu niwanchis sapa p'unchay tarinqa chay kawsay k'anchayta kaymanta ñawpaqman kawsayninchis salvo kasqanchismanta pacha Cristota qatinanchis tiyan Cristo qhipanta rinanchis tiyan kayta tukunapaq askhazuns mayachankuchu salvo kaytawan imanata kawsananku tiyan wataqmanta leypa Moisespa leyninmanchu kutirinanku tiyan mana hinachu chay leyqa
t'aqasqaña kasan. Filipes libruta iskay t'aqapi qhawarisuq. Kaypi chunka kinsayuq t'aqaynipi. Imaraykuchus Diosqa qankunaman churan munaynikichikta, ruwanaykichiktataq paypaq k'acha munayninrayku. Tukuy imata ruwaychik, ama t'ukuspalla nitaq churanakuspa mana k'amina kanaykichikpaq ahinamanta Diospaq wawasnin mana ch'ichiyuq mana huchayuq kanaykichik tiyan kay pachapi may saqra huchasapa runaspaq chawpinpi. Qankunaqa paykuna chawpi k'anchaynikichik k'achas hina. K'acha kay manta ñawpaqman kawsayninchispaq mana Moisespaq leyninwanchu apaykachanchis. Librisña kanchis chay Moisespaq leyninmanta. Mana chayqa espíritu leyninwan sapa p'unchay Señorninchista riqsi kaspa Señor niqankanki nispa Señor apaykachaway, Señor yachachiway. Imata ruwanay tiyanri? Imata munanki kawsayniypis ruwanayta? Kawsayniyta haywaspaq Espíritu Santo guianman, Espíritu Santo ruwayta atininta voluntadninpaq quwanchis. Amén. Chanta Hebreos chunka iskayniyuq kaywan tukuchasun. Hebreos chunka iskayniyuq suqta t'aqayninpi chaypi niwanchis. Señor wawasninta castigonta ama pisipa qhawaychu nitaq qhina chakuychu qanta k'amisuqtin imaraykuchus pitacha munakun chayta castigan wanachinanpaq pitacha wawanpaq riqsikapun chayta siq'un ima phutiypis rikukapuypis chaytaqa hap'iy Diospaq wanachina castigonta hina imaraykuchus Diosqa wawasninta hina qhawasunkichik mana pi wawanpis kanchu wanachinanpaq tatanpaq mana hasut'isqanqa manachu castigasqa kawaqchik chayqa imaynatachus tukuypis castigasqa kanku ahinata uywasqalla kawaqchik manataq wawasninpunichu chanta kay pacha tatashnikichik hasut'iwaytinchik chaymanta paykunataqa hatunpaq qhawanchik manachu astawanraq hanaq pacha tatanchikman k'umuykusunman kawsananchikpaqa chayqamanta tatashnikichikpaq pisi p'unchaykunapi yuyayninkuman hinalla wanachiwaq kanchik Diostaqri allinninchikpaq wanachiwanchik paywan kuska limpu kawsayniyuq kananchikpaq mana mayqan castigupis chay ratuqa kusikunapaq hinachu mana chayqa llakikunapaq hina qhipanmantaqri chay castigasqa kaqkuna chaywan yachaqakuspa allin kawsayta chiqan kawsayta ima sumaq puquyta hina uqharikunku chayrayku liwi makista uqharichik llawch'iya chakista moqostapis kallpachaychik chaki ñankunata chiqanchik cojospis ama astawan ch'utachikunanpaq mana chayqa sano yapunanpaq wawasni mana allinta kawsanku chayqa uhinataq ñuqa wawayta ch'imanta kay nini maypitaq kasanki mana wasiykipichu kasanki uqnaqpi kasanchis simiykita uraqay nispa hinata ninchik pero wakin kuti huch'i kasaspa parlarinchik a veces maqanchis kanpis wawanchistaqa chiqanñaman apanapaq tata pikunata munakunku tata pita munakun pitataq wawanpaq qhawakun chayta disciplinan mana chayqa mana asut'iman chay mana tatanchu pero wawan chayqa imatapis ruwachun ma imapis kanchu mana chayqa wawanchu chayqa iwasqallan mana Diospatachu Espíritu Santo kawsakun sunqunchis ukhupi
tukuy kawsayninchispaq payqa convencewanchis huchamanta, tentacionmanta, chantapis consuelo quwanchis manchay k'achamanta a veces ninta seq'uspa hayk'a kutita niyki mana uyariwankichu nispa qanqa buzu hinachu kayta munanki buzupaqqa basata apaykachanchis seq'unapaq chay barawan seq'unchis chayqa nanakun ñuqa nalgadata Espíritu Santomanta hap'irqani waqarichiwaqpuni chaytaqa Señor mana kay pachu salvawanki Señor kan salvawanki ñuqa participanaypaq santidad nikipi voluntad nikipi perdón pecadosmanta mana chayqa licenciachu huchachakunapaq huchasninchis pampachasqaqa chay munaynin ñuqanchista qhawarinuwanchispaq wiñay kawsayta qunawanchispaq pero chayta sunqunchis ukhuman churarqa consoladorninchis amén charayku kawsayninchista Diospaq makinman churananchis tiyan mana cuentaykimantachu kallpachakuspa apaykachanayki tiyan mana Moisespaq leynin niqtachu chayqa adulterio doctrinal kasan ñuqanchis libres kanchis chay leymanta chay condenacionmanta chay wañuymanta ñuqanchis Espíritu Santo leyninmanta kanchis Cristo Jesuspi amén hinamanta kay manta ñawpaqman kawsayninchista Señorpaq makinman churananchis tiyan y bendecishqa kawsayta apasun kunan wataqmanta niykichismaq justificasqachu kankichis amén Octavo makikichis uqarichis justificasqa kaqkuna justuschu kankichis Diosman gloria qunachis qonchis Diosman gloriata t'aqllarichis sumaq kallpawan Jesucristoman Diosman Pachi tatay gracias Señor redención niki niqta kuna Jesús kaypi kasaman chayqa qankuna uqnikichis chay kuchichaku warmi hina kawachayqa Jesús kaypi kasaman karqa chayqa pay niwanman niñuqapis huchachaykichu hina niwanman chayqa tapuni qankunatapis chay kuchichakuq warmi lugarninpi kawaq chayqa Jesús qankunaman nisunkichisman niñuqapis huchachaykichu nispa zipuy amaña son huchachakuychu nispa imanita munan amaña laqha ukhupi kawsaychu chantapis qhatiway wiñay kawsayta Cristo Jesuspi tarisun orasunchis Señorman tukunapaq Tata Dios gracias taquyku kay evangelioyki bendecishqaniqta bendita obrayki riqta Señor Jesucristo quwayku iskay waranqa watakur ñawpaqta manchay ñak'ariypi manchay sudarispa chay hina yawarta aqaspa qampaq mana kayqa hasachu karqa chayqa tapuni kay salvacionqa manchay karu kashan qanqa kawsaniykita sacrificanki ñuqaykupaq qanqa partiwayku donta dadivata hina pipis munaqpichus creen hap'in chantapis arini paypi creen qanqunki wawayki sutichasqa kananpaq watiqmanta paqarikuspa Espíritu Santupi tatay gracias taquyku imanatata Jesús salvarqa chay kuchichakuq warmita leymanta chay wañuy condenacionmanta payqa t'aqarqa mana t'aqarqachu chantapis kawsayninta tukuchirqa chayqapi kay warmi niqta qhawayatiku chay perdonasqa kasqamanta chaymanta ñawpaqman kawsayninta Jesusta qatirqa tatay gracias taquyku bendice Cochabamba llaqtata bendice kay Cochabamba kawsaqkunata kay líderes cristianosta pulpitumanta pacha kay paykuna willarankupaq kay evangeliota kay palabraykita sut'imanta mana ñastawan confundikunankupaq chantapis ch'uwata paykuna zimarinankupaq kay Jesucristo ruwasqanta kutillata wiñaypaq kawsayninta haywasqanta tukuy runaspaq niqta kay kawsaymanta chanta runas watmanta kawsarispa kawsayta atinankupaq kawsayninta Diospaq makinpi saqispa Espíritu Santo hap'ispa
kay kawsaynin ujinakanqa kay allin kawsay tapanqanku chanta askha poqoyniyuq kanqa bendice sapa ujninkuta paykunata tatay gracias taqoyku orayku Señor Jesucristo sutimpi amén. Ashka gracias taqoykichis Dios bendicichun qankunata Dios qankunawan pachi